E waru ngā whakataunga kreme I matapakihia e te whare pāremata I te pōra, me tēnei rā tonu I roto I te whaia te kāwanatanga ki te whakatereake I te wā e kōrerotia ai ngā kokoraho e ngā kai tōranga pū. I raro iho I te pire kotahi e waru na whakataunga kreme. He pire I taunia e nā hinara kia tereake nā mahi whakahaere. Ahakoa te pōhehea ētahi, kai raweke I nāhiahia a te iwi. For Ngāti Manui's claim, I don't think it's impaired us or in any way affected us. We actually want to see these issues dealt with expeditiously and people get on with their lives, go home and expend energy on doing what's far more challenging, making 15, 18, 20 million and the land into something that's a lot larger and turn it into a legacy for Uri Whakatupu. Mo te maha o nā iwi, he uaua, he roa. Ākua āhua hōhā hoki ki nā mahi whakatauna kreme. Nā reira mā tēnei pirepea e whakamāmā ake I nā whakahaere. Our role basically is to get this job done, not necessarily in the quickest fashion, but in the most comprehensive fashion that we can, that's inclusive of all of our tribes and our whanaunga. Engari e ai kia matiria tūrei o te pāti kā kāriki, ka are tonu I te ea nā uati o te tiriti o Waitangi I te karauna. We believe that the Crown and its representatives have breached and continue, including within the settlement process, to breach Te Tiriti o Waitangi. Heo iano mō nā iwi I tai mai, he whakataunga pai tēnei I roto I te āhua o tēnei ao hurihuri, ki e rā o nā rā o mua. Peata Melbourne, Te Karere.